Mu gitondo cyo mu mpeshyi imwe mu myaka irenga 20 ishize isi yarahindutse cyane hari tariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001 ubwo indege enye zashimuswe zagongaga imiturirwa y'ibirango bya Amerika, ibirango by'ubukungu, politike n'imbaraga za gisirikare. Ibitero by'itariki byishe abantu barenga 2900, biracyari ibitero binini kurusha ibindi byose byakozwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ingaruka zabyo ziracyariho na magingo aya. Ni nyuma y'ibi bitero Amerika yahise itangiza ikiswe intambara yo kurwanya iterabwoba. Hagabwa ibitero kuri Iraq na Afghanistan. Ikiragano cyose cy'abantu barakibuka neza aho bari ubwo bumvaga amakuru y'ibi bitero kuri iyo tariki. Reka tukwinjize mu gitero karahabutaka cyagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gikorwa n'intagorwa abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba kabuhariwe Al-Qaida, ziyobowe kandi zishyigikiwe n'umuherwe Osama bin Laden. Nukundi ikiganiro urakora like, ni marayika murinzi. Iyi ni iminota 149 y'igitero no guhungabana gukomeye byasize igihugu cy'igihangange gihungabanye. Imwe mu miturirwa kabuhariwe yubatswe imyaka myinshi gatwara akayabo k'amadolari. Byagenze bite ngo byose byisange ku butaka? Ku isaha y'isa 1:59 indege ya sosiyete American Airlines Flight 11 yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Boston Logan International Airport igana i Los Angeles yuzuye abagenzi. Umupilote mugenzi we hamwe n'abakozi b'indege. Mu bagenzi 81 hari hicayemo ba rushimusi batanu bayobowe na Mohamed Atta wo mu Misiri. Umugambi w'igitero uratangira. Ni umugambi wari waracuzwe mu gihe cy'imyaka 5 ku birindiro bikuru bya Al-Qaida muri Afghanistan. Khalid Sheikh Mohammed, umunyapakistan ufatwa nk'ubwonko bw'ibi bitero, yazanye igitekerezo cyo gutoza abahezanguni biyitirira Islam bakaba abapilote bazashimuta indege bakanazitwara kugira ngo batere Amerika. Uyu mugambi wemejwe n'umukuru wa Al-Qaida, umuherwe utunze za miliyoni wo muri Arabia Saudite wakurikiranwaga na Amerika, nyuma kaza kuba umuntu uyigwa kurusha abandi bose ku isi ya rurema, Osama bin Laden. 2014 United Airlines Flight 175 nayo yarahagurutse yerekeza i Los Angeles. Irimo abakozi 9 n'abagenzi 56, batanu muri bo bari barushimusi. Muri ako kanya mu ndege AA-11 barushimusi babashije kwinjira mu kizuru cy'indege, bayigika abapilote bayo. Mbere na mbere babanje kwishisha ibyuma abakozi babiri b'indege, cyane cyane bikozwe na barushimusi bari bicaye mu cyiciro cya mbere cy'abifite. Maze Atta, umwe gusa muri bo wari waratojwe gutwara indege, ahita agera kuri ba pilote aherekejwe n'umwe muri bagenzi be. Umwe mu bandi bashimusi yahise atera icyuma umugenzi. Uwo mugenzi ni Daniel Lewin, wari warabaye umusirikare wa Israel mu myaka ishize. Yari yicaye neza inyuma ya Atta, bikekwa ko yishwe ari kugerageza kuburizamo uyu mugambi mu ndege. Kimwe n'ibyabaye mu zindi ndege zashimuswe, abandi bakozi b'indege n'abagenzi bategetswe kujya mu gice cy'inyuma cy'indege. Aba baterabwoba bakoresheje imyuka iryana mu maso, banakangisha abagenzi bombe, ariko bikekwa ko ntayo bari bafite. 2020 kandi American Airlines Flight 77 yahagurutse Washington Dulles International Airport, Washington DC. Irimo abakozi b'indege 6 n'abagenzi 58 barimo barushimusi 5. Abashimusi bagombaga kuva ku mpera bajya ku yindi, bivuze ko bari batwaye litiro zigera ku 43 z'amaritiro y'ibitoro. Mu gihe zari zashimuswe, indege zuzuye ibitero gutya zahindutse nka misile ziyobowe neza cyane. 2024 Atta yagerageje guha ubutumwa abagenzi, ariko akanda atariho, maze aribeshya atanga amakuru y'uko indege zashimuswe ku bagenzura ikirere i Boston. Yahishuye ko atari indege imwe ahubwo ko ari nyinshi zashimuswe. Abagenzura ikirere byarabavanze, batangira kwibaza ikiri kuba. Ariko ubutumwa bwa kabiri bwa Atta bwasize nta kundi gushidikanya. Indege iri mu rugendo AA-11 yari yashimuswe, kugeza ubwo abayifashe bari bazimije transponder, akuma gafasha abagenzura ikirere kumenya buri ndege, kumenya inzira irimo, umuvuduko n'ubutumburuko ukiriho. Ibi bituma bigorana kumenya aho indege igeze. Amakuru yo gushimutwa kw'indege yatangiye kugera ku butegetsi bw'ikigo cya Amerika
gishinzwe indege za gisivile US Federal Aviation Administration FAA. Hashize iminota irenga 30 mbere yuko FAA na kampani z'indege zimenya neza ubutumwa bwa ATA icyo busobanuye, hari indege dufite. Hagati aho indege zakomeje guhaguruka muri Amerika nta kuburirwa. Muri izo n'indege ya kane ari nayo ya nyuma yashimuswe umunsi. Saa 2:42 United Airlines Flight 93 yagurutse kuri Newark International Airport New Jersey igiye San Francisco ku mpera y'Iburengerazuba. Yagombaga guhaguruka saa 2 z'igitondo, ariko mu byigano w'indege mu gitondo urayikereza. Iyi ndege ntabwo yabashije kugera ku mugambi wayo, kandi uko gukererwa guhaguruka kwabigizemo uruhare. Ariko hari indi mpamvu ikomeye. Yagurutse irimo abakozi 7 n'abagenzi 37. 4 muri bo bari barushimusi, bitandukanye no mu zindi ndege 3, aho buri imwe bari 5. Ubwo UA93 yafataga ikirere, indege ya kabiri UA175 yari ishimuswe iri hagati mu rugendo. Hashize iminota 30 ishimuswe, AA11 yaciye mu kirere cya New York. Cyari ikirere kitarimo ibicu, nta n'indi ndege yari kirimo. Abacunga ikirere bagize ngo ni indege yerekeje kuri John F Kennedy International Airport, maze basaba indi ndege kuyivira mu nzira. Nubwo yari mu kaga, mu gihe cy'iminota 15 umugenzi witwa Madeleine Sweeney yari yakomeje kubwira kuri telefone buri kintu Michael Woodward, ukuriye iby'ingendo muri kampani ya American Airlines. Indege AA11 yatangiye kururuka, ariko ntabwo iri kugana ku kibuga cya John F Kennedy. Sweeney yagize ati, hari ikintu kibi, turi kumanuka vuba vuba. Woodward yasabye Sweeney kureba mu kirahure niba yamenya aho bari. Sweeney ati, turi kugurukira hasi cyane, kandi turushaho kugana hasi. Hashize amasegonda make, mana yanjye turi hasi cyane, naho guhamagara byarangiriye. Saa 2:46 AA11 yagonze umuturirwa wa Northern Tower, umwe mu nzu z'impanga za World Trade Center WTC zari musumba ndende muri New York mu myaka igera kuri 30, zifite amagorofa 110. Igikuba cyahise gicika. Constance Labeti icyo gihe yakoraga mu igorofa rya 99 muri South Tower, ubwo yarebaga indege ya mbere iza. Ati, nahise ngagara, sinavuye ahundi, sinashoboraga kuva ahundi. Ijwi rye riri mu y'abarokotse n'ababuze ababo bibukwa kuri iyi tariki, ahashyizwe urwibutso rw'ibyabaye. Ati, narayirebaga iza yegera gahoro gahoro, nabashaga no gusoma AA ku murizo wayo. Nashoboraga kubona ibirahure byijimye ku kizuru cyayo, nuko narindi hafi cyane. Kwihonda kuri North Tower byari yasiriye bikomeye. Labeti ati, mu kanya gato cyane nabaye nk'uwiruhutsa kugeza mbonye ko bari abantu bose biciwe muri iryo gorofa. Iyi ndege yashwanyaguje igorofa ya 93 kugeza ku ya 99 ihita yica magana y'abantu. Bikekwa ko yanatumye amadarajya cyangwa se ascenseur yose kuva ku igorofa ya 92 kuzamuka adashobora gukoreshwa, bituma abandi bantu amagana bahera aho bari. Muri uko kugonga, ibitoro byari byuzuye byahise biturikamo umuriro wafashe ibice byinshi by'inzu kugeza ku magorofa 4 yo munsi y'ubutaka. Hamwe na hamwe ubushyuhe bwageze kuri degree Celsius 1000 n'umwotsi ukomeye w'umukara ukwira amagorofa yo hejuru, yaba kuri North Tower ndetse na South Tower. Ubutabazi bw'imbere muri iyi nyubako bwasabye abantu kutava aho bari, ariko shebuja wa Labeti muri AON Corporation Ron Fazio yategetse buri wese kuva muri iyi nyubako ako kanya akoresheje amadarajya. Uyu mwanzuro warokoye abantu babarirwa muri za mirongo. Saa 2:47 Perezida George W. Bush wa Amerika yari hafi kwinjira mu ishuri kuri Emma E. Booker Elementary School Sarasota muri leta ya Florida, ubwo yahabwaga amakuru ko indege ntoya ya moteri ebyiri yagonze imwe muri ziriya gorofa z'impanga. Bush yabwiwe ko nta yandi makuru araboneka, akomeza gahunda ye yo gusomera abana ibitabo. Nubwo FAA yari izi gushimutwa kw'indege ya mbere, mu gihe cy'iminota 20 nta makuru yemeza ko hari urundi rwego i Washington rwari rwabimenyeshejwe. Vice President Dick Cheney yumvise amakuru kuri televiziyo, kandi uko yasubije ku byo yarabonye byabaye nk'iby'abandi bantu miliyoni nyinshi ku isi bibazaga, ni gute ku isi indege yagonga World Trade Center. Hafi neza muri ako kanya barushimusi bari bamaze kugenzura indege ya gatatu AA77. Saa 2:56
hashize iminota 10 indege ya mbere ikoze ibara. Hari hasigaye ahantu hato ku magorofa yo hejuru ya North Tower hataragerwamo umuriro, ubushyuhe n'umwotsi mwinshi. Amashusho y'abantu bari guhanuka cyangwa gusimbuka muri metero 300 hejuru bakitura hasi niyo yagaragaraga, kandi ntawe wabashije kurokoka. Iki cyago cyari cyafashe indi ntera yo kuba giteye ubwoba. Mu gihe amakuru y'indi ndege igiye gukora amabi yageze kuri FAA, ariko ntacyo kubikoraho bari bafite muri uwo mwanya. Saa 3:30 UA175 yaraje nayo yihonda kuri South Tower ya WTC isenya igorofa rya 77 kugera ku rya 85. Hari hashize gusa iminota 17 iya mbere igonze North Tower. Ubwo kandi hariho haba ibikorwa by'ubutabazi binini mu mateka ya New York. Constance Labeti yariho akimirana n'amaguru amanuka ubwo indege yagongaga inzu arimo South Tower. Mu butumwa yatanze mu rwibutso rw'Icyenda z'ukwa 11 Memorial and Museum agira ati: ndumva nari ngeze ku igorofa rya 72, etaje ya 75, twumvise urusaku rukomeye cyane. Abantu bari ku madarajya batangira kugwirirana. Numvise ari nk'umuntu ufashe iyi nzu akayinyeganyeza akongera akayisubiza hasi. Nari nafashe nkomeje ku byuma byo ku ruhande, niyo mpamvu ntaguye, ariko abantu benshi barahanutse baragwa. Labeti yarakomeje amanuka gana hasi akeka ko ari North Tower yahirimye ikagwa ku yabo. Ariko miliyoni z'abantu bari ku mateleviziyo bari babonye ko indege ya kabiri yari yagonze inzu ya kabiri aho Constance Labeti yarari. Ibyo bamwe bari babanje gutekereza ko ishobora kuba ari impanuka byahise birangira. Bitandukanye n'indege ya mbere UA175, uburyo yagonzemo inyubako bwatumye hari ibice by'inzu bitibasirwa cyane. Imwe mu nzira y'amadarajya nayo ibasha gukomeza gukora, nibura kuva ku igorofa rya 91 kumanuka. Ariko kumanuka ntibyari byoroshye. Umuriro, umwotsi, umwijima n'umuvu w'ibitoro byatumaga bikomera guhunga. Hari n'ikindi kibazo 911, umurongo w'ubutabazi, serivisi z'ubutabazi zari zarengewe n'abahamagara. Nabo bakagira inama abantu kuguma aho bari kugeza ubutabazi wageze, baba bari munsi cyangwa hejuru y'aho indege zagonze cyangwa niba ubwabo bashobora kuyivana. Saa 3:05 George W. Bush arakicaye imbere y'abana b'imyaka 7, mu gihe Andrew Card, umukuru w'abakozi mu biro bya White House, yahise amwongorera iby'igitero cya kabiri ku nzu z'impanga. Uyu perezida yarakomeje aricara azunguza umutwe. Mu gihe cy'akaga ni ngombwa cyane kugira inyifato ntukuka umutima. Rero nategereje igihe nyacyo cyo kuva mu ishuri. Ni amagambo George W. Bush yabwiye BBC mu nkuru mbarankuru yitwa Icyenda z'ukwa 11 Inside the President's War Room. Yongeraho ati: sinashaka gukora ikintu kidasanzwe, sinashaka gukurura intebe ngo ntere ubwoba ishuri ryuzuyemo abana bato, bityo narategereje. Saa 3:24 nyuma gato y'igitero cya kabiri kuri WTC, American Airlines na United Airlines zafashe umwanzuro w'uko nta yindi ndege mu zabo yongera guhaguruka mu gihugu. Ed Buckingham, umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'ikirere wa United Airlines ufite ubunararibonye bw'imyaka 40, yemeje kurengaho aburira buri ndege ari kureba muri radar uwo munsi. UA193 ni imwe muri zo yari iri hafi cyane kuba indege ya kane ishimuswe. Mwirinde cyane ko ari uwinjira mu kizuru cy'indege. Indege ebyiri zimaze kugonga World Trade Center n'ubutumwa yatangaga asa n'uwavangiwe. Umupilote Jason Daly yarasubije ati: Ed, emeza neza ubwo butumwa. Ariko igisubizo nticyageze ku gihe. Saa 3:28 UA193 yatanze ubutumwa bw'ikibazo bwumvikanamo captain cyangwa umufasha we basakuza nk'abari kurwana. Ubwo butumwa bwatanzwe n'abagenzura ikirere b'i Cleveland muri Ohio, ariko nta kindi bashoboraga gukora. Abashimusi bari bamaze gufata indege bidasubirwaho. Gushimuta UA193 byatangiye hashize iminota 46 ihagurutse. Ntihari hashize iminota 30 nk'uko byagenze ku zindi eshatu. Iki gihe kirenzeho no gukererwa guhaguruka iminota 42 byabaye ingenzi mu kugena ibyayibayeho. Gushimuta UA193 byatangiye hashize iminota 46 ihagurutse. Ntihari
hari hashize iminota 30 nk'uko byagenze ku zindi 3. Iki gihe kirenzeho no gukererwa guhaguruka iminota 42 byabaye ingenzi mu kugena ibyayibayeho. Bakuriwe na Ziad Jarrah wo muri Liban, aba barushimusi nabo bakoresheje gutera ubwoba abagenzi n'abakozi ko hari bombe, bavuga ko basubije indege ku kibuga yahagurutseho kandi basaba buri wese kujya inyuma mu ndege. Aho birunze ku murizo w'indege batangiye guhamagara abantu babo kuri telefone. Benshi bavugaga ko abayishimuse nta kibazo batewe no kubabona bari kuri telefone. Habaye guhamagara birenze inshuro byibura 37. Uko niko nabo bamenye ko hari indege ebyiri zakoze ibitero i New York n'ikigiye kubabaho niba ntacyo bakoze. Saa 3:34 muri Minisiteri y'Ubutabera i Washington, abaho bamwe bari bamenye ko indege ya gatatu yashimuswe. General Theodore Olson yabibwiwe n'umugore we Barbara wari mu ndege AA-77. Olson nyuma yibutse ko yamubwiye ati nabwira icyo umupilote, mbwire umupilote akora iki mbere yuko telefone icika. Mu gihe cy'isaha imwe FAA yariho igerageza kubona iya ndege ariko transponder yayo yari yazimijwe. FAA yahise imenyesha ikigo cya North American Aerospace Defense Command NORAD gishinzwe kurinda ikirere cya Amerika. Urwego rwa Secret Service rwabwiwe n'abakozi ku kibuga cy'indege cya Ronald Reagan i Washington ko indege itazwi iri kwerekeza kuri White House. Vice President yahise ajyanwa mu mutamenwa wo munsi y'ubutaka, ariko indege yahise yindukira ntiyakomeza kwerekeza kuri White House cyangwa ku nteko ishinga amategeko Capitol. Ubu yerekeje kuri Pentagon iri mu birometero 8 gusa, yihuta cyane ku muvuduko wa kilometero 850 mu isaha. Saa 3:37 AA-77 igonze urukuta rwa Pentagon bitera inkongi yatumbagije ikibatsi kikagera kuri metero 60 hejuru y'igisenge. Abantu 64 bose bari mu ndege barapfuye, hamwe n'abandi 125 bari mu nyubako y'iyi Minisiteri y'Ingabo za Amerika. Abandi babarirwa muri za 50 barakomeretse. Mu gihe amakuru yariho avugwa ko yibanze ku byabaye kuri WTC, igitero kuri Pentagon cyabaye nk'ikitavugwa cyane, ariko kuri Perezida George W. Bush we siko byari bimeze. Yabwiye BBC ko iki gitero ari cyo cyatumye abona neza ko igihugu cye cyatewe. Yagize ati indege ya mbere byarashobokaga ko yabimanuka, iya kabiri yemeje ko ari igitero, iya gatatu yari ugutangaza intambara. Saa 3:42 nyuma y'igitero kuri Pentagon, FAA yatangaje ingamba zidasanzwe itegeka indege zose z'ubucuruzi guhita zigwa ku kanya ku kibuga kiri hafi cyane yaho ziri. Abantu bagera ku 4500 bari mu ndege bahise bahagarikwa aho bageze muri Amerika. Habaye icyoba kubera indege yagumye mu kirere. UA-93 yari yashimbuswe kandi transporter yayo yari izimije. Saa 3:57 kugeza ubu abakozi n'abagenzi ba UA-93 bamenye ko bari bunengwe niba ntacyo bakoze ngo bahagarika bashimuse indege barimo. Alice Ugrand wahoze ari umukozi mu ndege yahaye ubutumwa bw'amajwi ku muhungu we Mark Bingham nawe uri mu ndege. Mu butumwa bwa mbere yagize ati Mark, uyu ni nyoko. Amakuru nuko yashimuswe n'abaterabwoba. Barateganya gukoresha iyo ndege mu kugonga ahantu hamwe ku isi. Ndagusaba gukora icyo ushoboye cyose ngo babuze kuko bagamije nabi. Ugrand asubiramo iyo nama mu butumwa bwa kabiri, ariko noneho nijwi rikomeye ati hari indege bavuga ko iri kugana San Francisco, ishobora kuba ari yurimo. Rero niba ubishoboye egeranya abantu mukora igishoboka cyose muyigenzure. Ndagukunda mukunzi, amahirwe masa, bye bye. Ku makuru yahawe abantu bari hasi, buri wese muri iyo ndege yaratoye bemeza ko ibyiza ari ukurwanya barushimusi. Saa 3:58 uko ibi bikomeza kuba, Saftawa yarahirimye. Byafashe amasegonda 11 gusa ngo yose ibigeze hasi ku butaka. Buri wese wari ukirimo yarapfuye, kimwe n'abandi bari hafi yayo mu muhanda no kuri Marriott Hotel muri WTC. Constance Labeti ni umwe mu babashije kuva muri iyi nyubako. Igitondo cyakurikiyeho yamenye ko shebuja Intwari Fazio wagiriye buri wese inama yo kuva mu nyubako atabashije kuyivamo ngo ahunge itarahirima. Saa 4:03 mu minota 6 abagenzi muri UA-93 bariho bagerageza kwinjira mu kizuru cy'indege ngo barwanye abashimuse indege bayibambure. Igikoresho gifata amajwi mu ndege cyafashe urusaku gukubita, kumena ibirahure n'amasahani bagerageza gukingura urugi. Ahantu hamwe Ziad Jarrah yatangiye gukatisha indege iburyo n'ibumoso agerageza kugusha hasi abagenzi bari inyuma y'urugi, mu gihe undi mushimusi ari ku rugi arukomeje afunze. Jarrah aravuga ati byarangiye tubirangize. Mugenzi we akamusubiza ati
oya ntibiraragira, bose ntibarahagera ngo tubirangize, baracyari mu rugendo rw'iminota 20 ngo bagere ku ntego yabo Washington DC. Jara arongera abaza mugenzi we niba ashobora gusenura indege hasi, ubu none aramubwira ati yego. Mu gihe indege UA-93 yariho imanuka icurise ikizuru kireba hasi, umwe mu bayishimusa atera hejuru ati ala ni igitangaza, ala ni igitangaza. Mu gihe abagenzi bakomeje igitero cyabo, indege yaguye mu mirima iri mu busa muri Shanksville, Pennsylvania, iri ku muvuduko urenze ibirometero 930 ku isaha. Nta muntu warokotse. White House yamaze iminota myinshi itazi niba iyo ndege yarashwe n'igisirikare. Igisirikare cyari cyahawe amabwiriza yo kuyirasa mu kuyibuza kwigera ku ntego yayo. Bikekwa ko yari White House cyangwa Capitol, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saa 4:28 yashize iminota irenga gati ijana kuva indege ya mbere AA-11 igonze North Tower. Yo yihanganye igihe gikubye kabiri ingenzi yayo, ariko nayo birangira ihirimye ijya hasi mu masegonda 9. Bill Spade wo mu kigo New York Fire Department wari muri metero nke uvuye kuri North Tower, imbaraga zo guturika kwabayeho kwamujugunye muri metero 12 munsi y'ibisigazwa by'iyi nzu. Byamufashe isaha kubasha kuvamo agasubira ku butaka. Nyuma yamenye ko ari we wenyine warokotse mu barwanya umuriro 12 bari kumwe. Nyirarume wari mu ndege UA-93 nawe yarapfuye. Mu bantu 2977 bapfuye ukuyemo abashimusi 19. Ibitero byo kuwa 11 z'ukwa 9 nibyo byiciwemo abantu benshi ku butaka bwa Amerika. Mu mateka ya Amerika kandi nibwo bwa mbere abatabazi benshi bari bapfiriye rimwe. Muri New York gusa 343 bapfuye bari abarwanya umuriro. Ikindi, abantu bagera ku bihumbi 400 barimo abahumetse umwuka w'uburozi, abakomeretse n'abagize ihungabana bikabaviramo uburwayi budakira ndetse n'urupfu amezi menshi nyuma yabwo, nk'uko bivugwa na US Centers for Disease Control and Prevention. Ingaruka z'ibitero byo kuwa 11 z'ukwa 9 kugeza n'uyu munsi ziracyahari. Gukurikirana Osama bin Laden kwa Amerika kwaganishije ku gutera Afghanistan muri 2001, aho Al-Qaida yari yarahawe indaro n'ubutegetsi bw'abataliban. Icyo President George W. Bush yise intambara ku iterabwoba cyageze no gutera Iraq mu 2003. Hashize imyaka isaga 24 ibi bitero bibaye. Kuva muri Afghanistan kwa Amerika mu byumweru bike mbere y'Itariki byaranzwe n'urugomo n'ibikorwa by'agahinda. Abataliban ubu bagarutse ku butegetsi. Ingabo za Amerika ubu mu buryo bwemewe zavuye muri Afghanistan. Birashoboka ko ibindi bikorwa by'ubwicanyi byaba biri imbere nk'uko bihora byubura rimwe na rimwe bikaburizwamo. Turabashimiye kuba mwadukurikiye. Mukore like na subscribe. Ciao, shalom.